Tēnā rawa tu koutou. Ora hei te korero e hau I tēnei wā mō te whakaaturana I kia nei nā ko Paepae kei runi te whakaato Māori. Nā tino pairo atu tēnā I te wā whakatai maho e no nei nā mō te reo. E tekana kia whakaaronia etahi o nā mea tino pai ki reira me etahi atu mea kua poia ake I tōku no nei nā hirenaro I muri. O tōku anua nei nā mātaki ana I tēnā. Ono te mea tō tahi ana hei te whakaroa hau mō tā tetahi ki reira mō te ipurani. Ko tēnā tetahi mea pai kia hau, ka tautako au I te nukuhana o te reo ki te ipurani. Engari rā ko te pāpana, te pāpa o te tanata nāna I mea atu o te pai o te ipurani, ana ka mea atu ia karikau tēnā I te Paepae, nā te mea I tika ana ki a te whakaaronia nā ahuarana o te haukaina. Ko tēnā tetahi wehana, ana he rahi kei nā wehana I rotonu I te whakaaturana I kia nei nā ko te Paepae nā. Ana ko tetahi anō nā mea, ko te whakaaro o nā hui apanui, ona ka kōrero ia mō tāna no nā mahi ki te taura whiri I te reo. Engari, ki te kaihaka haere, ki Chris Winnie-tana, ahua wana ia mō te taura whiri hai tarika wanatama. Ana ko tēnā tetahi mea nui, tetahi wehana nui mei ki, engari rā, e tika ana kia whakakotahi nea te whakaaro I tēnei wā kari te pai kia kore ai te iwi mei ki e whakarono ki te taurewhiri kari I te pai mā te taurewhiri kia kore ai nā mea o te taurewhiri e whakarono ana ki nā iwi e tama karikau I te pai I te kiti I te wehena whenua. Ona hai te whakaaro hoki a heu mō etahi ahuatana o Paepae, tino pairo atu te āhua o tēnā whakaaturana. Ana kai te whakaaro hau mō nā kākahu o nā tānata. Hai te whakaaro hoki a heu mō te haere o te kōrero. Karikau he hāmama, karikau he hakaiti. Kia whakaaro nia tā te Chris Winnie-tana e tama tino pai tāna anō nā ārahi me ki o te kōrero. Ona hai te whakaaro hoki a heu mō te wā mā tēnā e kōrero. Ana ko tēnā tetahi mea tino pai. Ana ke whakaaro nia hoki tia etahi mea karikau I wānana hia. Ana ko te mea nui ki a heu ko te mātāwai, karikau he kōrero mo te mātāwai. Ana ko te mātāwai ko tēnā tetahi maru mei ki e whakaaronia nei nā e te kawanatana I nā wā e whainō nei nā. Ana I te mātāwai nā, ana ko te taurahiri e he wahana anō tēnā o tēnā maru mei ki e hakatinana hia nei nā I araro I te ino o te mātāwai. Ana ko tētai anō nā mea karikau I wānana hia ko etahi o nā mea I hakatakotonia nei nā I te puka nā powder moon. Ko tā te powder nā I tāna no nā puka killing te reo. E rua nā mea nui. Ana ko te mea tuatahi ko te tataurana o nā tānata e kōrero Māori. E mohiotia nei nā mai I te census I te mea e kia nei nā ko te census te tataurana o nā tānata. Ana ko te mea tuarua ko te hekena o te kōhana reo. Ana ko tēnā tetahi mea nui. Ina hoki mena ka heke whena te kōhana reo he aitua pēr tēnā mo te reo. Karikau I te mohio, nā te aha karikau e nei mea e wānana hia e rana haunia rānei
ana i te whakaaturana o te Paepae, enari e tika ana kia a te whakaaro nia wena mea. Ana kai te whakaaro hoki ahau mō te ao paho Māori. Ino hoki aha koa kai te heke te kohana reo, kua eke me ki te pauwhakaata Māori, me te reo irirani Māori, mai me ki wenei tau a rima te kau I maho e no nei nā, ko tēnā te āhua o te ao paho, ia tau kua piki te pauwhakaata Māori hauna no pēr I wenei tau e rima I maho e no nei nā. Ana ko wetahi atu mea e tika ana kia wānana hia, ko te whakaaro mō te reo I nā rā e whai no nei nā. Ana ko tā nā hiwi e tika ana kia whakakahania tēnā tarika wanatana tēnā rānei. Mō te reo, tērā pēr kei te whakaai a nā hiwi ki a Paora Moon, ino hoki kei te tuhi a Paora I tāna puka puka, I tika ana kia mōhio nā tānata e mahi ana I te kawanatana I te reo. Kei te whakaaro hoki ahau mō te mea kia nei nā compulsion, karekau he kaupapa I rotonu I a te Paepae, enari I nei atoni rau atu nei nā e kite te whēnā I wetahi o nā kura nui o Aotearoa. E ai ki a Paora Moon kari te pai tēnei, karekau nā mea e korero ana I te Paepae e whai ana I tēnā kanei nā kaupapa. Nā reira ko te mā, he rahi kei nā mea I tika ana kia wānana hia mō te Paepae, kia whakaaro ahu mō te ārona o te Paepae, he tino pai tēnā, he tino pai nā ahua tana ina hoki, kia hoki ai hau ki tetahi mea te ai e au I mua no iho nei nā. Kareka he mahi haka iti I te tānata, ana ko tēnei tetahi mea pai, ana kai te mihi hau ki a Crispini tana mā mō tēnā, enari kai te whakaaro hoki ahau mō nā tānata e ārahi ana I tēnei whenā I a Hone Edwards, mā tino pairo atu te āhua o te Paepae. Ana hei te whakaaro ahau mō wetahi o nā mea kua puta ake mō tā te Paora Muna puka puka killing te reo, ho mā. Kei te riri tēnā. Enari, ko te Paepae, ana ka piri te Paepae ki te take o te reo. Nā reira kei te mihi ahau ki tēnā I runa I te Paepae I tēnā whakaaturana. Ko piriki tēnei mihi atu, he mea tino parewa atu tēnei ki ahau.